Ibarura igice cya gatatu. Abahungu ba Aroni. Dore abo mu muryango wa Aroni na Musa, igihe Uhoraho yavuganiraga na Musa ku musozi wa Sinayi. Aroni yari afite abahungu 4, uw'imfura yitwaga Nadabu, hagakurikiraho Abihu na Eleyazari na Itamari. Abo bahungu ba Aroni nibo basizwe amavuta, begurirwa imirimo y'ubutambyi. Icyakora Nadabu na Abihu bo baguye mu butayu bwa Sinayi, kubera ko bazanye umuriro udakwiye imbere y'Uhoraho, bapfa badasize akana. Eleyazari na Itamari nibo bakomeje gukora imirimo y'ubutambyi hamwe na Saroni, Abalevi bahabwa imirimo. Uhoraho abwira Musa ati, hamagaza ab'umuryango wa Levi, maze bashyikirize umutambyi Aroni bajye bamufasha. Bajye barinda abatambyi na rubanda n'ibireba ihema ry'ibonaniro, kandi bakora imirimo yaryo. Bajye barinda n'ibikoresho byaryo byose, barinda Abisiraheli kandi bakora indi mirimo y'ihema. Utegeka Abalevi bajye bakorera Aroni n'abahungu be, ubabahe mu cyimbo cy'abandi Bisiraheli. Aroni n'abahungu be uzaba ari bo bonyine ushinga imirimo y'ubutambyi, undi wese uzagerageza kuyikora azicwe. Uhoraho akomeza kubwira Musa ati, nitoranyirije Abalevi mu cyimbo cy'abana b'imfura b'Abisiraheli, bityo Abalevi n'abanjye. Igihe nicaga abana b'imfura bose b'Abanyamisiri, niyeguriye abana b'imfura bose b'Abisiraheli n'uburiza bwose bw'amatungo yabo. Nduhoraho. Ibarurwa ry'Abalevi. Uhoraho abwirira Musa mu butayu bwa Sinayi ati, barura Abalevi bose b'igitsina gabo uhereye ku bamaze ukwezi bavutse, ukurikije amazu yabo n'imiryango yabo. Musa arababarura nk'uko Uhoraho yabimutegetse. Abahungu ba Levi bari Gerishoni na Kehati na Merari. Bene Gerishoni imiryango yabo yitiriwe bari Libuni na Shimeyi. Bene Kehati imiryango yabo yitiriwe bari Amuramu na Yisehari na Heburoni na Uziyeli. Bene Merari imiryango yabo yitiriwe bari Mahiri na Mushi. Ngaba bari bagize amazu n'imiryango y'Abalevi. Abakomoka kuri Gerishoni bagizwe n'umuryango w'Abalibuni n'uw'Abashimeyi. Abagerishoni b'igitsina gabo babaruwe uhereye ku bamaze ukwezi bavutse bari 7,500. Bashingaga amahema y'uburengerazuba bw'ihema ry'ibonaniro. Umutware wabo yari Eliyasafu mwene Rayeli. Abagerishoni bari bashinzwe ihema ry'ibonaniro n'ibirisakaye, n'umwenda ukinga ku muryango waryo, niyo kubakisha urugo ruzenguruka ihema ry'ibonaniro n'urutambiro, n'uwo gukinga ku marembo y'urugo kimwe n'imigozi n'ibindi byose bigendana n'iyo myenda. Abakomoka kuri Kehati bagizwe n'umuryango w'Abamuramu n'uw'Abayisehari n'uw'Abaheburoni n'uw'Ababuziyeli. Abakehati b'igitsina gabo babaruwe uhereye ku bamaze ukwezi bavutse bari 8,600. Nibo bari bashinzwe ibiri mu ihema ry'ibonaniro, bashingaga amahema yabo mu majyepfo yaryo. Umutware wabo yari Elisafani mwene Uziyeli. Bari bashinzwe isanduku y'isezerano n'ameza y'imigati n'igitereko cy'amatara n'igicaniro n'urutambiro n'ibindi bikoresho byo mu ihema, kimwe n'umwenda ukingira icyumba kizira inenge cyane. Igitereko cy'amatara. Umukuru w'abatware b'Abalevi yari Eleyazari mwene Aroni umutambyi, ni nawe wari ushinzwe imirimo yose yo mu rugo rw'ihema. Abakomoka kuri Merari bagizwe n'umuryango w'Amahiri n'uw'Abamushi. Abamerari b'igitsina gabo babaruwe uhereye ku bamaze ukwezi bavutse bari 6,200. Umutware wabo yari Suriyeli mwene Abihayili. Bashingaga amahema yabo mu majyaruguru y'ihema ry'ibonaniro. Bari bashinzwe ibizingiti n'imbariro n'ibirenge by'ihema n'ibindi bikoresho byo mu rugo rwaryo, kimwe n'inkingi zarwo n'ibirenge byazo n'imambo zarwo n'imigozi yarwo. Musa na Aroni n'abahungu be bashingaga amahema yabo iburasirazuba imbere y'ihema ry'ibonaniro. Bari bashinzwe imirimo yo mu ihema mu cyimbo cy'abandi Bisiraheli. Undi wese wari kwiha kuyikora yari kwicwa. Musa na Aroni bagenza nk'uko Uhoraho yabategetse. Babaruye Abalevi b'igitsina gabo bahereye ku bamaze ukwezi bavutse bakurikira imiryango yabo. Bose bari 22,000. Icungurwa ry'imfura z'Abisiraheli. Uhoraho abwira Musa ati, barura b'igitsina gabo b'imfura b'Abisiraheli uhereye ku bamaze ukwezi bavutse, wandike n'amazina yabo. Nuko mu cyimbo cyabo unyegurire Abalevi, kandi unyegurire n'amatungo y'Abalevi mu cyimbo cy'uburiza bwose bw'amatungo y'abandi Bisiraheli. Nduhoraho.
Nuko Musa abarura ab'igitsina gabo bose b'imfura b'Abisirayeli nk'uko Uhoraho yamutegetse, asanga abamaze ukwezi n'abakurengeje ari 22,273. Uhoraho yongera kubwira Musa ati, unyegurire Abalevi mu cyimbo cy'ab'igitsina gabo b'imfura b'Abisirayeli, kandi unyegurire amatungo y'Abalevi mu cyimbo cy'amatungo y'abandi Bisirayeli. Ndi Uhoraho. Ariko hazaba hasigaye gucungura imfura z'Abisirayeli 273 zirenga ku mubare w'Abalevi. Ufate garama 55 z'ifeza kuri buri muntu muri abo 273, ukurikije igipimo gikoreshwa n'abatambyi. Izo feza uziha Aroni n'abahungu be, ziba incungu z'izo mfura zirenga ku mubare w'Abalevi. Abo 273 batari basimbuwe n'Abalevi baha Musa izo feza z'incungu zihwanye n'ibiro 15 na garama 15. Musa ziha Aroni n'abahungu be nk'uko Uhoraho yabitegetse.